Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп кетәсе сүзебез булар күркәм әхлакларның берсе, кешенең күркәм сыйфатларының берсе, ул да булса дөресен сөйләү. Дөресен сөйләү һәм хаклыкны сөйләү. Muhtaram kardeşler, безнең хәзерге тормышыбызга ялган шуның кадәр инде үтеп керде, шуның кадәр сеңде дип әйтергә кирәк. Без шул ялган белән яшибез. Хәзер инде без теге дөрестлек дигән сүзгә килеп кенә карыйбыз. Әкиятләрдә бар ул шулай бит. Китапларда бар ул. Бар ул, muhtaram kardeşler, теге ниндидер бер романтик пьесаларда, я булмаса романнарда, ә инде үз арабызда, тормышта дөрестлек дигән нәрсәне без хәзер еш кына күрмибез дә. Иктисад булса, бизнес булса, ул дөреслеккә нигезләнмәгән, ул ялганга нигезләнгән, шулай бит. Һәм без аны инде нормаль күренеш дип таныйбыз. Кеше, мәсәлән, йорт сала да, начар йорт яхшы дип сата. Начар товар ала да, яхшы дип бирә. Аптекага килсәң дә, бу яхшы дарумы дисәң, әлбәттә яхшы, шулай бит. Әгәр дә автосалонга кирсәң, бөтен машина яхшы. Бөтенесе әйбәт, бөтен бәрелмәгән берсе дә. Шулай бит инде. Гаиләдә дә шулай. Балаларыбызга алдый башлыйбыз. Кичкенә чактан шулай бит инде. Үскәнчегә кадәр аннан соң хатынга хатын белән, ир белән алдау белән тәмамлыйбыз. Шуңа күрә бу ялган, muhtaram kardeşler, әйтәм бит, безнең тормышыбызның һәр бер өлкәсенә инде сеңгән әйбер. Сәбәпләре төрле, әлбәттә. Кемдер ялганлый үзен саклар өчен. Кемдер ялганлый дәрәҗәгә ирешер өчен. Кемдер ялганлый үзен түбәнсетеп күрсәтмәс өчен. Теге начар итеп күрсәтмәс өчен. Сәбәпләре төрле. Ләкин, muhtaram kardeşler, сәбәпләре нинди генә булса да, бу яман сыйфатка аклану юк. Бу яман сыйфатка аклану юк. Без үзебезнең табигый асыл халәтебезгә кайтырга тиеш. Безнең асыл халәтебез ул дөресен сөйләү. Ул сиңа әйтәләр бер әйберне, син шуңа дөресен җавап бирәсең. Безнең асыл халәтебез шул. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Абдуллаһ ибн Масгудтан килгән хадистә, радиллаһу анһу, алейкум бис-сидқи. Сез ди дөресен сөйләргә тиеш ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Фа инна сидqa яхди иләл бир. Чөнки дөрестлек, хаклык ул сезне илтә изгелеккә, яхшылыкка ди. Ва иннал бирра яхди иләл җанна. Ә яхшылык, изгелек ул кешене илтә җәннәткә ди. Muhtaram kardeşler, дөресен сөйләү ул чыннан да кешене яхшылыкка илтә. Яхшылык, изгелек дигән төшенчә ул кешенең гамәлендә генә түгел һәм күңелендә генә түгел, ул икесе бергә барырга тиеш. Ә ялган ул синең күңелеңдә бер әйбер булып, тышкы якта икенче әйбер булу. Алар икесе тәңгәл туры килмәсәләр, бу эшнең яки бу гамәлнең бернинди файдасы юк. Һәм ул изгелек булып саналмый. Һәрбер эштә дә мөһим ният. Ният кыласың, шушы ниятең белән шушы эшне эшлисең. Ә ялганда ният бер төрле була, эш икенче төрле була. Я булмаса, эшләмәгән әйберне үзеңгә алып куясың. Булмаган әйберне бар дип сөйлисең. Хакыйкатькә син каршы чыгасың. Менә шуңа күрә бу, muhtaram kardeşler, үз чиратында гел начарлыкка илтә торган әйбер. Ә дөресен сөйләү ул үз чиратында сине яхшылыкка илтә торган әйбер. Ялган, muhtaram kardeşler, малны хәрам итә. Ялган әйбер малны хәрам итә. Нинди мәгънә белән әйтеп карыйк без аны? Әйтик, мәсәлән, әлеге дә баягы машина. Бу машинаны син әйтәсең. Вот пробег үзенеке, бер җире батылмаган, буялмаган, әйтмәгән, всё. Кеше моны алып китә.
алып китә бу машинаны, акча сиңа тотып калдыра, бу мал сиңа хәрам. Бу мал сиңа хәрам. Ләкин бит син нәрсә эшләдең? Тышкы яктан караганда син бер нәрсә эшләмәдең. Договор купли-продажи, товар сатылды, акча бирелде. Син бит бу очракта товарны бирмичә калдырмадың. Акча да бирелде. Монда нәрсәсе хәрам? Монда хәрам булды синең сүзең. Синең сүзең аркылы шушы мал сиңа хәрам булды. Бер караганда нәрсә эшләмәдең, ләкин син дөресен әйтсәң, әйе, бу машина ирелгән. Аның пробег 200 мең, ләкин үзенеке. Аның тагын бер 100 мең ирелек мөмкинчелеге бар әле. Әйе, бу машина шунда бәрелгән. Буяганнар, яхшы буяганнар, күреп торасыз, сизелми, күрелми. Алсагыз, аласыз. Шулай бит инде. Алмыйсыгыз икән үз ихтыярыгызда. Ләкин бу машинаның бөтен әйберен мин сезгә әйттем. Кимчелекләрен әйттем. Мөмкин сез башка урыннан алырга, ләкин ул кимчелекләрне сезгә әйтмәячәкләр. Әмма син хаклык белән шулай бит кеше ярар, килештек, бөтен җирдә хашымда әйбер ди, алам ди, алды китте. Бу мал сиңа хәләл. Бу мал сиңа хәләл. Менә мөхтәрәм кардәшләр, хаклык, дөрестлек сөйләү ул һәр вакыт яхшылыкка илтә. Менә бу хәрам мал. Бу хәрам мал. Кайтып балаларыңа ашаттың. Нәрсә булды? Хәрам мал ашадылар. Аларның тәрбиясенә, тәүфигына инде зыян килде. Хатыныңа алып кайтып бирдең син бу малны. Хатыныңның үзен тотышына, аның сиңа сүз тыңлавына, буйсынуына зыян килде. Шулай итеп, бер ялган аркасында синең балаларыңа, гаиләңгә, хәтта шулай ук үзеңнең малыңга да зыян килә, мөхтәрәм кардәшләр. Бер караганда син бит инде әллә нәрсә эшләмәдең, шулай бит. Әллә нәрсә эшләмәдең син. Шуңа күрә дә хаклык ди, мөхтәрәм кардәшләр, ул җәннәткә илтә торган әйбер. Ва ма язалу ар-раҗулу ясдуқу ва ятахарра сидqa хатта юктаба индаллаһи садиқан. Һәм кеше дөрестлек сөйләп йөрсә, шушы дөрестлеге белән Аллаһ Тәгалә каршында дөрес сөйләүче, садык дәрәҗәсен алыр ди. Шундый дәрәҗә алыр ди, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин ялган, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин сезне ялганнан тыям ди. Чөнки ялган ул этәрә начарлыкка, без әле генә әйткән кебек. Һәр бер начарлык та илтә тәмухка ди. Һәм кеше ялган сөйләр, шушы ялган белән яшәр, Аллаһ Тәгалә каршында ялганчы булып язылганчы ди. Хәтта юктаба индаллаһи кәззабан. Ялганчы булып Аллаһ Тәгалә каршында язылганчы ди. Менә Аллаһ Тәгалә кешегә шулай бәя бирә. Безнең дә бит һәр бер кешегә бәя бар, шулай бит. Мәсәлән, бер кеше килә, бу кешегә бәя бирәбез. Нинди кеше менә бу? Яхшымы, яманмы? Яхшы дип әйтә алабыз, яман дип әйтә алабыз. Кай вакытта бер сүз белән генә. Бу кеше ялганчы. Бетте, аңлашылды. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына сорап килгән вакытта, бу кешегә кияүгә чыгыкмы дип, яки кияүгә чыксам ярыймы дип сораганда хатын-кызлар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә дип әйтә торган булган? Ул кешенең таягы кулыннан төшми ди. Нәрсә дигән сүз? Ул кыйный ди. Аңа бер нәрсә ашамаса, шул таяк белән суга ди. Димәк, мондый кешегә кияүгә чыгарга хәтәр, шулай бит инде. Аның шундый ягы бар. Монда кирәк инде, кем кирәк монда? Тоже бер таяк тоткан хатын кирәк инде, шулай аңа каршы торырга. Иләмичә булмый бит инде. Икенче берсе сорап килгәндә, шулай бит инде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә торган булган, ул гел сәфәрдә дип. Шулай бит. Ул кел кеше сәфәрдә йөри. Өйгә кайтмый, өйгә кайтмады икән инде, хатын-кызга игътибар юк. Шулай бит инде, һәм башкасы. Ягъни һәр бер кешенең үзенең бер билгесе бар. Бу үзенең бер билгесе бар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә каршында хаклыкны әйтүче, садык дигән дәрәҗә алу, әлбәттә, ул хәерлерәк, кәззәб, ялганчы дигән дәрәҗә һәм сүз алганчы. Һәм беләбез, мөхтәрәм кардәшләр, ике йөзле кешенең дә ни дәрәҗәдә хәтәр икәнен шулай бит. Ни дәрәҗәдә ике йөзле кешенең
гынахлы һәм хәтта имансыз кешеләрдән дә түбән икәнен. Алар тәмбухның иң астагы өлешендә булалар. Икейзле кешеләр, мунафиклар дип әйтәбез инде. Һәрбер икейзле мунафикның үзенең сыйфаты бар. Аларны берләштерүче нинди сыйфат? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Аятул мунафиқи тhalатha." Өч сыйфаты бар мунафик икейзле кешенең. Беренчесе сөйләсә ялганлый ди. Берәр нәрсә сөйләшә башласа, ялганлый. Димәк, бу икейзле кеше. Беренчедән икейзле кеше ялганчы, димәк, ялганчы кеше икейзле. Әгәр дә син икейзле буласың килмәсә, ялганлама. Ләкин инде ялганладың икән, димәк, синең икейзле сыйфатың бар. Син менә бу кешегә булай сөйлисең, бу кешегә булай сөйлисең, бу икейзлекнең сыйфаты. Кемдер шулай бит галимнәр бүләләр икейзлекне нифак. Мунафиклыкны нифакул гакыйда, нифакул гамәл. Акыйдага кагылган икейзлелек ул димәк син үзеңне мөселман итеп күрсәтәсең, әмма син мөселман түгел чынлыкта. Аллага ышанмыйсың, кеше арасында намазда йөрисең, намазда басып торасың, синең инде бер мәкерле ниятең бар. Мөселманнарга зыян китерергә. Шпион кебек шулай бит. Менә бер англичан хаҗга барып кайта, үзен мөселман итеп күрсәтеп, хаҗга бит инде кирергә мөселман кешесе булырга кирәк. Хаҗга барып кайта. Менә буның икейзле сыйфаты шундый булган. Я булмаса нифакул гамәл эшеңдә син икейзле. Кеше алдында намаз укыйсың, идә укымыйсың. Кеше алдында Коръән укыйсың, идә укымыйсың. Ягъни кеше алдында гына изге гамәл эшлисең. Бу икейзле гамәлендә. Әмма әгәр син ялганлап сөйләп йөрсәң, кеше алдында шулай бит. Син уйлыйсыңмы соң Аллаһы Тәгалә алдында ялганлап булмаганны? Димәк, син Аллаһы Тәгаләнең яратуын кырыйга куеп, ниндидер кешенең яратуын алырга телисең. Аллаһ Тәгалә яратмый ялганлаган кешене. Ләкин хәзер син ялганлыйсың бу кешегә, ул сине яратсын дип. Мәсәлән, син эшкә саңа калдың. Нишләп саңа калдың эшкә? Пробки. Син яклап яттың шулай бит. Самый әйбәт инде шулай бит пробкалар инде. Мен теге ашка саңа калганда да Әсә хәзрәт саңа калдыгыз, пробка мәләндә ди. Минем әйтәсе килә пробка дип шулай бит инде. Әйтәсе килә. Мен кулымны кулга алам да, юк мәйтәм җәмәгать, бернинди пробка юк, юллар әйбәт мәйтәм, но үзем сыңрак чыктым дим инде. Мәйтәм, нәрсә әйтсәләр әйтерләр. Ну, бер чиновник булса пробка дим инде шулай бит. Бер чиновник булса пробка дисең инде. Әмма син димәк шушы кешенең яратуын, аның игътибарын телисең. Аллаһ Тәгаләнекен түгел. Шуңа күрә икейзлелек ул һәр вакыт акыйд белән бәйле. Һәр вакыт иман белән бәйле ул. Болай гына аны сызып ташлап булмый. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, икенче сыйфаты икейзле кешенең идә вагада ахлафа. Сүз бирсә сүзендә тормый, бу да ялганга керә. Бу да ялганга керә. Хәзер сүз биреп сүздә тормау буенча мөселманнар рекордсменнар. Шулай. Мөселманнар рекордсменнар. Чөнки гадәти кеше сүз биреп сүзендә тормаса, ул яхшы аңлый, аңа кәллә киертәләр. Он по шее получит. Шулай. Ә мөселман кешесе ялганлап сүзендә тора алмаса, ул по шее не получит. Нишләп? Әйтә, а все воля Божия. Булмады ди. Тәкъдир ди. Шулай. Тәкъдир ди. Иншаллах. Тәкъдир. Не переживай, брат ди. Шулай. Бу тәкъдир ди. Беренче алмыйсың. Шуңа күрә күп кенә кешеләрдән ишетергә туры килә, мөселманнар белән эш алып бармыйбыз бүтән дип. Күп кешедән ишетергә туры килә, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселман кешесен бүтән эшкә алмыйм дип. Бу бик тә, мөхтәрәм кардәшләр, яман күренеш. Хәтта икенче төрле булырга тиеш шулай бит. Мөселман кешесе сүз бирде икән, сүзендә торырга тиеш. Ва идә тумина хана. Өченче сыйфаты, әгәр дә әманәткә бер нәрсә алсан итсә, ул инде мөхтәрәм кардәшләр әманәтен үтәми ди. Бу да ялганга керә. Шулай, бу да шул ук ялганга керә. Бер нәрсәне эшлим дип әйтте, эшләмәде. Бер нәрсәне үзенә алды сакларга, саклыйм дип сакламады.
Аңа әйттеләр шушы сүзне беркемгә сөйләмә дип. Ул да әманәт. Ул аны сөйләде. Ул аны сөйләде. Арада сүз тарату буенча мөселманнар шулай ук алдынгы урыннарны алып баралар. Арада сүз тарату буенча. Монда алар теге әллә ни алга китмәгән шулай бит. Әллә ни алга китмәгәннәр. Аерылып тормыйлар. Менә теге мөселман кеше мин күрдем, менә ул шулай дип сөйләде, шулай дип булды ди. Менә берәр кеше белән сөйләшеп утырсаң син монда бүген. Иртәгә аны бөтенесе беләчәк инде. Бу да мөхтәрәм кардәшләр мөселманнарга кирәкле сыйфат түгел бу. Бу да шул ук мөхтәрәм кардәшләр ялганга керә һәм әманәтне сакламауга керә. Лухман ибн Хакимнан сорадылар. Лухман ибн Хаким зур дәрәҗәле кеше, хакимлек иясе һәм аның бик күп риваятләре, бик күп дәресләре билгеле. Аннан сораган вакытта син ничек бу дәрәҗәгә ирештең дигәч ул әйтте. Мин гел дәресен сөйләдем ди. Беренчедән, икенчедән әманәтне сакладым ди. Һәм миңа кагылмаган әйбер белән шөгыльләнмәдем ди. Миңа кагылмый икән бу әйбер. Сүзме анда, эшме, кешеме, мин аңа тыгылмый. Бетте. Менә шулай мин дәрәҗәгә ирештем ди, мөхтәрәм кардәшләр. Шушы өч сыйфатны үземдә булдырып ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан сорыйлар. И Расулаллаһ, мөселман кешесе куркак була аламы? Җәббән, шулай. Куркак була аламы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, була ала диде. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорадылар, мин кешесе саран була аламы диделәр. Ул әйтте, әйе, була ала диде. Ләкин мөмин кешесе ялганчы була аламы дигәчтен, аякунул муъмину кәззабан дигәч, ул әйтте, юк диде. Мөмин мөселман кешесе ялганчы була алмый диде. Гәрчә куркак булса да, саран булса да, бу бит инде начар сыйфатлар шулай. Куркаклык мәсәлән синең берәр инде килеп чыкты мәсәлән, хулиганнар синең кашыңа дустың алдыра качты, бу бит инде начар әйбер шулай. Я булмаса саранлык, акча сорап киләсең, акчасы бар сиңа биреп тормый, синең анда менә кирәк инде. Шулай бит балаң авырый. Бу да бит инде начар әйбер. Ялганлау нәрсә инде ул? Син ана бүген сорадың, кибеткә кирдеңме дип, кирдем ди. Ул кирмәгән, нәрсәсе бар инде моның? Шулай бит сиңа зыяны юк ичне бер караганда. Ләкин шушы без әйткәнебезчә ялган гынахлы гамәл булганлыктан һәм гынахка илткәнлектән бу инде калган теге ике сыйфатка караганда да яманрак мөхтәрәм кардәшләр. Һәм аның иман белән тыгыз бәйлелеген шулай ук без онытмаска тиешбез. Нәрсә генә әйтсәк тә шулай бит, нәрсә генә эшләсәк тә дөресен, хаклыкны сөйләргә тырышырга кирәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада Алла берсә сөйләп кит. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о правдивости. О том, что мусульманин, верующий человек, не должен врать, а должен быть правдивым. Правдивость, дорогие друзья, основа нашей жизни. Вся наша жизнь построена на доверии. На том, что тебе говорят, как тебя учат. Все это построено на этом. Как только теряется доверие и правдивость, люди начинают врать, общество автоматически рушится. Почему? Потому что, дорогие друзья, вся информация, которую мы получаем, она основывается только на доверии. Вот вы читаете интернет. Сегодня так прозвучала новость. Началась война, вдруг говорят, да, между Зимбабве и Нигерией. Убиты 20 тысяч человек и так далее. Хорошо, вы это прочитали, приняли, поверили. Проверить есть какая-нибудь у нас возможность это? Нет. Мы же не можем туда съездить, правильно? Каждое событие же мы не можем проверять, ездить и проверять. Поэтому вся информация, которую мы получаем, даже в школе, нам учителя говорят 2 плюс 2 – 4. Или там гепард – самые быстрые животные. Кто бегал с гепардом? Да? Это сейчас гуляет интернет, да, видео. Жена с мужем находятся в Африке. Идут, смотрят, как гепард гонится с антилопой. И муж говорит: дорогая,
У антилопы, говорит, нет шансов. Гепард, говорит, самое быстрое животное, обязательно догонит, говорит, и съест антилопу вот эту. Детеныша антилопы. Жена говорит, как жаль, говорит. Вот если бы, говорит, гепард не догнал антилопу, говорит, я бы разрешила тебе иметь любовницу. Муж слезает с машины, начинает бегать, опережает гепарда, хватает антилопу и спасает ее. Да, иногда, да, мужики бывают быстрее гепардов, да? Но тебе говорят, гепард самое быстрое животное. Кто это проверял? Мы просто сказали, хорошо, это правда, мы поверили. Вся наша информация, она строится на доверии, в том числе и религии. Пришли пророки и сказали, есть Аллах, и Он один. Все. То есть люди поверили. Кто не поверил, тот обвиняет этого человека во лжи, или же обвиняет самого Аллаха во лжи. Вот это, даже религия, все это основывается на доверии. Как только теряется доверие, как только теряется правдивость, общество рушится. Общество рушится. И поэтому, дорогие друзья, правдивость это является основой самого человека. Когда нам что-то говорят, спрашивают, мы разговариваем, да? Когда человек разговаривает, не думая, он всегда говорит правду. Поэтому есть такое сыворотка правдой. Колешь человека сыворотку правдой, и он уже не будет контролировать свой ответ. Он уже реальность не ощущает и будет говорить как есть. Потому что основа – это правда. Нельзя отключить эту основу. Ложь можно отключить, а правду отключить нельзя. Человек всегда говорит правду. Когда разговариваешь, чтобы соврать, ему нужно время подумать. Когда спрашиваешь, да, где ты был там, мозг уже думает, по-другому надо сказать. Вот когда ты начинаешь думать, ты меняешь свое естество, фитра. Поэтому ложь – самый грязный грех, можно сказать, из всех существующих. Потому что ты меняешь свое естество. Оно так же, как и высокомерие, является самым большим грязным грехом. Даже хуже, чем убийство, чем зина и так далее. Это похоть, это твое тело сделало. А когда ты врешь, ты меняешь состояние души. И вот человек, когда уже начинает отвечать, врать, не думая, он уже поменял свое естество. Он уже поменял свое естество. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Идману лиса татману анфусакум». Гарантируйте, говорит, мне, получите у меня, говорит, гарантии, и вы спасете себя. «Адману лякумуль джанна», и я гарантирую вам рай. После чего? «Истаку идha хадастум». Когда говорите, говорите правду. Пророк саллаллаху алейхи говорит: вот этому человеку я обещаю рай. Если он говорит, говорит правду. «Ва ауфу идha вагаттум». Если вы что-то обещали, держите обещание, выполняйте. И этому человеку обещан рай. Пророк саллаллаху алейхи гарантирует ему рай. «Ва адду идha тамантум». Если, говорит, вам поручено какой-то аманат, этот аманат держите. И вам обещан рай. «Вахфаду фуруджакум». И храните свои половые органы. И вам обещан рай. Половые органы, соответственно, от греха. «Вагадду абсаракум». И опускайте взоры, не смотрите на грех. И вам обещан рай. Гарантирован рай. «Вакафу айдиякум». И храните свои руки от греха. И вам гарантирован рай. Вот кто будет совершать эти вещи, тому гарантирован рай, дорогие друзья. Первое в основе лежит правдивость. Абдулла ибн Мас'уд радийаллаху анху сказал: самый верный хадис – это слово Аллаха. То есть, самое правильное слово – это слово Аллаха. Правильнее этого слова не существует, дорогие друзья. Если Аллах Тааля что-то сказал, значит это правда. Если ты в это не поверил,
ты обвиняешь Аллаха во лжи. Мы же всегда говорим, Аллах обещал в 99 местах Корана, что Он обогатит человека и поможет ему, если он останется без денег. В одном месте только шайтан обещает нам бедность и нищету. Большинство люлей поверили вот этому одному шайтану, одному слову, и не поверили 99 словам Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля говорит: «Вама яттаки Аллаха ядж'аль лаху махраджа». Кто побоится Аллаха, будет богобоязненным, то Аллах сделает для него выход из любой ситуации. Из любой. Основа всего богобоязненность. Если у вас что-то спрашивают или что-то надо сделать, то основа – это правдивость. Правдивость – основа богобоязненности. Кто будет богобоязнен, того Аллах Тааля, дорогие друзья, спасет. У того будет богобоязненность. А кто будет врать ради выхода из какой-то ситуации, он не спасется ни в этом мире, ни в мире ином. Самые почетные деяния – это поминание Аллаха. Самое лучшее деяние в этом мире. Самая плохая слепота – это слепота сердца. Я дочитаю, что говорил Абдуллах ибн Мас'уд, мудрые слова тут есть. Малое и достаточное количество слов лучше, чем большое количество слов, которое совращает душу. Сейчас мы любим слушать тех, кто много говорит. Хотя ценность, когда человек говорит мало, но четко, верно, правдиво. Люди вообще не замечают. Я иногда удивляюсь просто. Люди говорят: вот как хорошо говорит этот человек. Я говорю: он же ничего не сказал. У него бессмысленная речь. Он просто одно и то же говорит. Да, красиво, употребляет какие-то непонятные слова, но смысла нет в его словах. Самое сильное сожаление – это сожаление в судный день. Больше не бывает сожалений, потому что там уже ничего не исправить. В этом мире еще можно что-то исправить. Самое лучшее богатство – это богатство души. Самая лучшая пища – это незапрещенная и несомнительная пища. Вино – корень грехов. Женщина – веревка шайтана. О, все заулыбались, да? Тут у нас и женщины есть. Опять скажут: Ильнар Хазрят не любит женщин, да? Подмечено, что женщина – веревка шайтана, а не сам шайтан. Это уже хорошо. Да? Веревка шайтана – это значит, с помощью этого можно связать мужчину. Можно управлять этим мужчиной. Можно сделать уздечку и управлять мужчиной. Мужчина должен понимать, что женщина, все, что говорит женщина, не все во благо для него и для семьи. Он должен держать себя на контроле. Если женщина говорит: нам надо это, нам надо то, это не обязательно, что надо бежать сейчас за этими вещами. Ты должен контролировать вот эти вещи. Вот это предостережение от этого, это не обязательно, что женщина плохая, как говорится, да? Но через нее в дом может зайти грех. Но в большинстве случаев, дорогие друзья, хорошие тоже заходят через женщин. Женщина, она очень оказывает на нее очень сильное влияние внешние факторы. Как плохое, так и хорошее. Поэтому, если собрать какое-то собрание религиозное или учения какие-то организовать, женщин будет больше, чем мужчин. Они быстрее приходят и в ислам тоже, потому что они подвержены больше влиянию. Самое скверное заклятие – это занятие ростовщичеством. Самая большая ошибка – это лживый язык. Это лживый язык. Это самая большая ошибка, дорогие друзья. Как-то про меня написали в этом бизнес онлайне. Про меня написали. Про меня там сказали, что я, слово такое интересное, правдоруб.
Понимаете, это большего комплимента я не слышал. Большего комплимента я не слышал. Я очень рад. Я надеюсь, что перед Аллахом меня записали садыком, то есть правдивым, который говорит правду. Иногда это, не всегда это на пользу. В материальном плане. В материальном и мирском плане. Но, тем не менее, дорогие друзья, разве цель ученого или же имама не говорить правду? Он не должен говорить красиво. Он должен говорить правильно. Он должен говорить правду. Если он скажет правду красиво, это вообще прекрасно будет. А если он скажет правду красиво так, чтобы самому еще не навредить, это уже мудрость. Это уже мудрость. Это уже величайшая степень, дорогие друзья. Но порой правду не все любят. Почему? Потому что правдой раскрываются низменные качества людей. Правдой раскрываются недостатки людей. И против этой правды порой идет борьба. Для чего? Чтобы скрыть свои недостатки. Чтобы скрыть свои недостатки. Поэтому один из ученых сказал, что главное для человека? Для человека, говорит, главное – это правдивость и справедливость. А здоровье главное на первом месте для животных, а не для людей. Вот сейчас везде, по радио, по телевизору, главное это, чтобы все здоровы были. Все можно купить, здоровье нельзя. Главное, чтобы здоровье было. Какая разница, какого пола ребенок? Главное, чтобы здоровым родился. Вот это вот, извините меня, ерунда звучит отовсюду. Самое главное – это правдивость и справедливость. Что такое здоровый человек? Если он хороший, это хорошо. А если он плохой? А если он пьет, например, и не валится с ног? Если он пьет всякую гадость и не умирает? Если он колется, идет делать преступление, и ты даже противостоять ему не можешь? Вот это, пожалуйста, это здоровый человек, это бугай. Что от этого? Что? Это самое главное разве? Поэтому мы должны понимать, что действительно правдивость и праведность главное, и сейчас то, что не хватает именно для нашего общества, в нашем мире. Потому что все построено на лжи. Если идут какие-то переговоры, там уже даже не 2 стороны, 3, 4 заинтересованные стороны. У всех своя правда. Все хотят свое что-то урвать. Говорят одно, делают другое. Везде, везде. Везде вот это вот, дорогие друзья, ложь. И выбраться от этого невозможно. Кроме как правдой. Кроме как правдой. Невозможно, дорогие друзья. Мы видим это сейчас. Телевизор смотреть просто невозможно. Новости смотреть просто невозможно. Все общество погрязло в этом. Да куда далеко ходить, как говорится, даже у нас в семьях, как говорится. И самое главное, дорогие друзья, самая большая ложь – это по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда человек говорит, нет Аллаха, нет ахирата, нет ада, нет рая, это получается, мы обвиняем Аллаха Субханаху ва Тааля во лжи. Или когда человеку говоришь, читай намаз, он говорит, не могу. Ты обвиняешь Аллаха во лжи. Потому что Аллах говорит, можешь, поэтому возложил на тебя это. А ты говоришь, не могу. Или говоришь женщине иногда, носи платок, она говорит, не могу. Аллах велел тебе носить, значит, ты можешь это делать. И ты обвиняешь Аллаха во лжи. Неужели ты думаешь, что Аллах Тааля просто так распоряжался, давал приказы? Это самые дорогие друзья, большой грех, и поэтому Аллах Тааля и говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ваман афзаму мимман ифтара аля Аллахи ликадиба, ва хуа юдга иля l'ислам, валлаху иля яхдил каума залимин». Разве, говорит, вы видели самого несправедливого человека, который на Аллаха возводит ложь, его призывают к исламу, когда его призывают к исламу, «Валлаху ля яхдил каума залимин». Аллах не будет направлять залимов на правильный путь, притеснителей на правильный путь. Когда действительно делаешь дахват, человек, который тебе не верит,
обвиняет тебя и Аллаха во лжи. Возможно, он привык уже к этому. Сам обманывать и других обманывать. Чаще всего не верит тот, кто сам обманывает. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, мусульманин, говорит, доверчивый. Мусульманин, говорит, это доверчивый. Потому что его постоянно обманывают. Почему? Он сам не обманывает и думает, что другие не обманывают. Это нормально, когда человек доверчив. Но также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мусульманина не ужалят из одной норы дважды. То есть, если тебя один раз обманули, будь уже начеку, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но обманывать можно в 3 случаях. Все-таки обман разрешен в 3 случаях. И только в 3 случаях. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, филь харб, на войне, и анна аль харба худгатун, потому что война, говорит, это обман. На войне можно обманывать. Тебя взяли в плен, тебе говорят, сколько у вас людей. Ты же не будешь говорить, да? 53 человека, из них половина раненые. Ты же будешь говорить, это же смех, да? Там 3 пулемета, там вообще нет патронов. Ты же не будешь так говорить. Ты будешь уже обманывать, врать, как говорится, плести интриги, чтобы победить врага. Варраджулю яслуху бейна снатайни. И человек, который хочет помирить 2 людей, тоже обманывает. Например, кто-то устраивает маджлис, а его врага, своего врага он не пригласил. Тут приходит 3-й человек и говорит, пошли со мной на его маджлис. Он говорит, но меня же не пригласили. Нет, пригласили, то есть, да. Вот мне он сказал, чтобы я тебе передал, там, давай, приходи, там, и так далее. И уже постараться, то есть, или слова какие-то передать. Вот, как хорошо о тебе отзывался вот этот человек. Хотя он на самом деле ругал его, да. Вот такой обман разрешен. Вараджулю юслиху бихи бейнаху ва бейна мраатихи. И когда мужчина хочет помириться с женой, тоже можно соврать. Да. Тоже можно соврать. Да. Иногда, как говорится, приходишь поздно, да, и жена спрашивает, где ты был, соответственно, да, и ты говоришь, всю ночь искал для тебя цветы. Ну, так и не нашел, но заказал, завтра будут. Ну, завтра уже надо привезти. То есть это те случаи, когда ты не хочешь поссориться с женой. Ну или обман, например, жены, когда ты говоришь, ты самая красивая женщина на свете. Ну, естественно, обман, ведь правильно? Потому что ты сам видел женщин покрасивее. Ну и, соответственно, всех женщин ты же еще не видел на свете, правильно? Там. Ты готовишь лучше всех, это тоже невозможно, правильно? Ты же не попробовал там. Иногда меня удивляют, когда, например, какого-то, не знаю, там, актера объявляют там самым красивым мужчиной на земле, там, да? Брэд Питт там самый красивый, там, не знаю, кто там сейчас у них там, да? Я всегда возмущаюсь, я говорю, а вы меня-то видели, говорю? Почему вы меня не берете в счет, да, как говорится, да? Вы же меня даже не видели, а вы его объявили уже самым красивым. Правильно? То есть вот такого рода вещи, они допустимы, когда ты жене своей говоришь такие вещи. Да, я люблю тебя больше всех, там, например, да? Ты же не будешь говорить, я люблю сначала Аллаха, пророка, маму, папу, брата, сестру, детей, потом тебя. Тебе получишь. То есть в этом случае уже ты автоматически говоришь, я люблю тебя больше всех. Это уже подразумевает вот то, что я перечислил. Вот это разрешается. А в других случаях нельзя, дорогие друзья. Мы должны говорить правду. Особенно, когда с мусульманами разговариваем, общаемся, что-то обещаем, что-то делаем. Обязательно должны говорить правду. За правду человека уважают, его поднимается уровень. Его даже враги уважают такого человека, если он говорит правду. А если он врет, не то что враги, свои же будут его унижать. Как делал Чингисхан, да? Когда Чингисхана предавали его враги, точнее, враги предавали своих правителей, они говорили, вот мы перебежали к тебе, о Чингисхан, у тебя армии побольше, я сейчас, они сразу же говорили, сколько там солдат, сколько лошадей, сколько там у них силы там и так далее. Чингисхан нападал, сражение выигрывал, и того, кто предал, звал к себе и говорил, убейте его и всю его семью. Тот говорит, зачем? Я же на твоей стороне, говорит. Чингисхан говорит,
раз ты предал его, своего правителя, ты предашь и меня. Поэтому, когда один из мусульман предал халифа при завоевании Багдада, монголы завоевали Багдад, разрушили его до основания, поэтому арабы нас не любят, говорят, вы, татары, разрушили Багдад, нас там не было, да? Мы оправдываемся, нас там не было. И вот один из мусульман вывел халифа к монголам, к Халуга, и говорит, вот халиф, я вам привел его. Чтобы сохранить свою жизнь, он привел халифа. Говорил, что халифа он спасет, я знаю черный ход, там туда-сюда, и вывел его к монголам. Монголы убили халифа, отрубили ему голову. А этого человека, который предал, засунули в мешок и растоптали лошадьми. И когда его спросили, зачем так вы делаете, я же вон помог, они сказали, предал своего правителя, предашь и нас. Все. Вот так поступали. То есть даже враги и свои даже не будут тебя уважать, если ты будешь лжецом, предателем и не будешь держать слово. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.